Solvera Links zagotavlja rešitve in pa napredna orodja, ki našim strankam omogočajo zanesljivo spremljanje, energetsko učinkovitost. Naše stranke so podjetja v Sloveniji in v tujini. Teh je že več kot 100, ki redno spremljajo svoje energetske podatke v naši inteligentni platformi GEMA-Logic. Za sodelovanje v Akademiji Trajnostna transformacija smo se odločili z namenom, da se nekaj novega naučimo. Želimo pridobiti izkušnje primerov dobrih praks podjetij, ki so v mednarodnem okolju tovrstne izzive že nagovorile. Izziv, ki ga zaznavamo, je doseči uravnoteženost 3 stebrov, ki predstavljajo oziroma definirajo trajnostno poslovanje, in računamo, da bomo znani z usmeritvami, ki jih bomo dobili na teh delavnicah, uspeli prepoznati tudi priložnosti za naše nove poslovne modele in pa po drugi strani tudi za uvrstitev oziroma naše pozicioniranje, morda tudi drugačno pozicioniranje v verigah vrednosti na globalnem nivoju. V podjetju Solvera Links smo zaznali interes vseh sodelujočih pri delavnici za predvidene spremembe, ki smo jih detektirali tekom delavnic. Največja dodana vrednost tega programa je, da je v bistvu spodbudila komunikacijo med zaposlenimi. Ugotovili smo namreč, da se v nekaterih primerih vizija, kakšna bi mogla biti v bistvu prihodnost podjetja, kako bi se podjetje moglo razvijati, je v bistvu malo razlikovalo. Ugotovili smo, kako pomembno je, da bolj pogosto izvajamo tako komunikacijo, odpiramo take debate in da na ta način poskrbimo, da bomo vsi v firmi delali za isti cilj. V sklopu procesov smo tako pridobili znanja, ki nam pomagajo razumeti naše stranke. Prav tako smo pridobili znanja, ki nam pomagajo pri oblikovanju novih poslovnih modelov, kot tudi oblikovanju novih rešitev in storitev. Solvera is a company that has a huge footprint and contribution to the sustainable world through its products and services that it offers. So this work has been a challenge because it's not a question of helping them do that, it's helping them do that better. And it's highlighted the need for companies working in the sustainable space to also focus on their own economics and their own organizational development to ensure they survive and continue to contribute in the best way they can.